Spika wa mbunge nene Moses Wetangula netikiritie iromba ria kureta rwaria rwa kuingata Minister Woremi na Ndethia Mithika Linturi gitene rwaria ruria rureti ni mubunge wa Bumula Jack Wamboka rukathikirwa ntuku ya Ramisi ya kiumia giki. Bimwe bya itumi bya yendekithia ria kuingatwa gitene ni mantu jegie kurega kuthingatira watho bwa katiba. Linturi akioneka kurumirwa ni muswada jojo nyuma ya kuringithanwa na gisanga sa Kiambu leo itiagirite. Boniface Mongera ne agutwambiriria cio. Na spika bunge nene bwana Moses Wetangula thenyesha ntukoro netikiririe gukurwa kwa musoninya saini gana more 10 kumakire bunge Jack Wamboka orokwethira kiendekithirwo gutoka Minister Mithika Linturi gitene. I beg to give notice of the following special motion for removal of Honorable Franklin Mithika Linturi. Kithomera bunge maitija tujira Wamboka ethirwo atendekithiritie iguru Linturi. Spika Wetangula netikiririe no musonda jojo jwethau nijo bateri ko jogitana mbere. He proposes the dismissal of the cabinet secretary. Jamwe najo jamaitija mubunge Wamboka kwethirwo akirikira nkingone Mr. Mithika Linturi arigwa kembere kwethirwo akiairi na kwaja na nteto ciorongo kiri kamiti urimi ya bunge nene. Bunge ikuna mwatho ja mutongeria na nyankoroki otumiro bisi obothoku. Gross misconduct is defined as a grave violation or breach of the provisions of the Constitution and a misconduct of such a nature as amounts, in the opinion of the House of Assembly, to gross misconduct. Untuko yokeka na ntuko ya Ramisi abunge igana rimwe 17 kana thandi bakethro bakendekana kuringira musona jojo kura kenda nyumba kwethro kiagara kiri kamiti ya kiama mwanya antu 11 na joja kwagara kiri kamiti ici bakethro bakenderia ngugi yao pamuthongone na pamugwata maitia bakareta ripoti mbere garo indi bamwagire maitia musona jojo kethro kiarukaniro au na nteto shikire okorerwa kamiti je mugwata maitia bakethro bete ripoti kiri bunge nene bareria nyabaringire kura aria mwana wa bunge gana rimwe 75 kana 75 baba tari kudoberinga kura ciao kenda kuinga Minister Mithika Linturi kuma gitene bokeja kwa na mbeji tithiro ikinyira musonda jojo cukathiriro au mna mbeji jo kinyira spika bakethro baiki musonda jo kikaro rais na rais ethro akimwitita Minister Mithika Linturi kuma gitene kioremi. This motion by the Honorable Jack Wamboka is the last resort that the people of this country, through their elected leadership, can take as a way of holding to account those that have been put in service of the nation. That motion is time-bound, and therefore we must dispense with it by Thursday. And considering that we are losing a sitting tomorrow afternoon, it's important that we compensate that sitting for tomorrow afternoon with the Thursday morning. And allow me to plead with all members to be available on Thursday 9:55 a.m. Na nonto nande bunge nene kethro gitarudharo murizo mwe kuma ntuku njume kimeiki bakenderia ngoyo ntuku eje mogwanja na bedro bereta report yao na nande koyo kugatire spika akethro agitana kirikaro kya mwanya kana na gichonko special city kenda bunge mbakwethro bakija na kwa report ile kethro imbere yao nge report na Ntoshero TV kumanje karone bya bunge kingi nangine ne kirene kimusho Nairobi bita Boniface Mongera.